Dostlar, assalamu alaikum. Hurmattуу mekендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 26 июль 2025 жыл. Чүй болсо Сокулук району, Сокулук мал базарындабыз, достор. Бул жакта чөптөрдү тарттык, кой базардын башында. Так, чөптөр 300 дейт беделер. Телефон номерди калтырып кеттим тартып. Сиздер видеодон көрсөңүздөр болот. Кой базар тартылды, уй базар тартылды эми. Бул жактан азыр 1 жашка чейин, 1 жаштан өткөн кунажын, бука, музолор тартып көргөзөм, достор. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Видеодо ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Рекламалык кызмат номер 777 84 96 48. Сиздер ой пикирлерди комментарийда калтырып кетсеңиздер болот. Могу ангустардан баштайынчы момунда болгондо. Көрдүңүздөрбү? Насос менен бийлөгөндөй дөң букалар, кунажындар, уйлар достор. Семиз. Булардын баасыны так 170 миңден сурап атыптыр мына. Эси. Булар ат корумда тургандар, майдан бери ат корумда турат дейт. Порода ангус, Россиядан келген. Этке достор буларына. 4 баш. Үйдө дагы болсо керек. Az телефон номер. Баке, телефон номер калтырыңыз? 0508 07 00 03. Ушул номерге чаласыздар мына 4 ангус. Калга дагы бар да мындайлар. Мынан дагы бар экен достор. Кеңири дейт. Так, мына жерде дагы бир үй турат. О, Герефорд кимдики экен? Мунун ээси жок. Канча дедим? Ээсини билбейбиз. Онус канча экен? Сиздикиби? А? Sizdeki emez mi? Bak, benimki emez değil. Yok, o bıçaklar kimdeki? Ha? Kança baş bul derdi? Buna kaç ayın ha? 90 milyon. Bunlar yaşları kanday? Güzel. Kaltaraşka. Hadiyaklar buna. Arıqıra bakın. 90 milyon deydi buna. Şu erkek torpaklar. Жарым жаштар. Ваке, канча бул торпак? Канча сурайсыз? 95 миң. Мынаке. Тоголокко канча экен бул? 85 миң сом. Герефорд, а? Порода. Ана аркысыча. Так, порода Герефорд. Бучок. Kanca eкен бука? Сиздики эмеспи? Бул көргөздүм азыр, Герефордту? Мамалак экен. Топтуголок. 80 миң сом. А могунуз канча? 65 миң. 65. Кунажын. Герефорд. А булчу алато? 50 миң. 50 миң. Еши жок дейт. 50 миң. Ассалам алейкум, шеф. Кандайсыз, братан? Жакшы. Бул канча экен бул? Кайсы? Торпак. 78 миң. 78. Карачы? Кара. 70 миң. 70 миң, 78 миң. Булар 1 жаш боло элек. Канча айлыктар? 6-7 айлык эркек торпактар. Так, бул ургачылар го дейм, а? Шүз ургач. Мына кешшүз. Уйлука. Уй кылам дегендерге мына 70 миңден. А бунусу 70 миң. Булчу эркек экен, а? 67ден. Булар 67ден экөө. Наркычы? Булар сатылды. Канчадан кетти? Сыр болбосо. 84 75. О, 84 75 экөө кетипти булар. Эркек торпак. Мына швейцар. Так, мына бул жерде экөө тең эркек беже булар. Канчадан? 62. 4 5 6 айлык. 5 айлык. 5 айлыктар мына эркек торпак. Канча эти бар? Ошондо 150 килограмм болду. Канча сурап атасыз? 90 кунажын, а? Азыр эсепте этин айдап да канча чыгат. Мына достор, азыр эсеп 50 чыкты. 50-150. Азыр эсептесин, а? Так, телефон çalıp
Bile alбай kaldık mına. 145 kilogram çıkat. Taza. Eseptep gördük hazır. Bu erkek torpak 95 milyon dedi canım. Ya buradan kancadan ekan bular? 90 mingden. Yaşları qanday bular? 8-7 aylık erkek torpaklar dostlar. 90 mingden. O erkek torpak kimdiki ekan ha? Sizniki mi? Qancha so'raysiz? 180 yapalım. Qoroz go. 180 90dan mı şunda? Buna ki şu işler dostlar. Bu qanchalıklar endi bular? 4 ay. 4 aylıklar. Tak, bazar qancha berdi bu abi? Qanchadan beresen? Ben vermedim. 150 ga bermediniz. Yaxshi. Mana. Narxi 3 sizniki emas. O 2 torpaq sizniki ha? Yaxshi. Mana. Telefon nomer qoldirasizmi? 0770 0770 130 130 616. 616. Bundan dağı var mı yok mu? Mana dostlar bu hazır kirse kışında moşne olup çıkar. Hazır nomerge çalasızlar. Tak var neyse çok şeta senki. O kunajın kança? O torpaqlar. Bular qancha aylıqlar? Nasıl 7-8 aylık mına ekoy 1 yaşta. Ekoy 1 yaş. O bu 7-8 ay. Bular bazı qanchadan? 70'ten. 70 mingden. Arıqırağı biroq jemge baylay turgan ekan. Telefon nomeri aytam da. 503 0503 14 14 16 11. 16 11. Mana 3,5 çalasızlar. Bular urgaçlar ekan. Nerede dağı? Urgaç. Bu urgaç torpaqlar qancha var ekan? 50 mingden. Buna ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan so'raysiz? 60 50. Bunisi 60, bunisi 50. Ha, bunisi 50, bunisi 60. Bunisi 60, bunisi 50. Ağı 60, alası 50. Şunday bağlarına kunajınlar dostlar. Hey Graf. Sen de. Graf. Hey. Yem bak parası da. Qanchadan bular? Var. Tak, mana quloq salmadi. Müşahit etmeyin anda. Davleniyasını ko'tarishib bilan sileganda. Bu kunajın kimniki ekan? Shvet. Sizlarki? Qancha so'rayapti ekan bular? 200 ming so'm. Cho'ng shvet kunajın ekan. Aka qancha so'raysiz bu? 85 ming. 1 yaş. 1 yaş bo'ldik erkek torpaq. 85 ming. Bu urgaç qancha so'raysiz? 65 ming. 7-8 aylık bo'ldi abi. O erkek torpaq qancha ekan? Sizlarki emasmi? Ya şef qancha ekan bu? Ama urgaçlar qanchadan? 70 mingdan. 1 yaşga cheyingilar. 70. Erkek torpaqlar sütten chiqqan. Assalomu alaykum. Hangisi o'xshaydi? Birov shereli, ikkovi angus. Qanchadan bular? 60 dan. 3-4 aylıklar. 60 mingdan deydi. O haydak buqa kunajinlar bo'lsa, qator dizlar. Assalomu alaykum. Qaysi sizlarki? Qancha bosh bu yerda? 16 baş. 16 baş. Qanchadan endi bular? Narxlar 80'den. Bular 75'ten. 80'den 75'ten deydilar. Bular hem 1,5 yaşlıklar da, 1 yaş var. 2'ye çıkmadan önce 2 yaş oldu. Уже 2 yaş bo'lib qoldi deydilar. Qatar tiziladi. Yaxshi. Telefon nomer qoldirmaysiz, qoldiradi. Aytыңыз. 500 0500 19 19 99 99 94. 94. Buların kemi var da. Kemi var. Dastavkasını uyuşturasız. Dastavka bulardan 2 maşın. Bular çüydükü. Aralaş. Narındık var, çüydük var. Narın çüydükü deydi dostlar. Çalasızlar. Kösülü kettim. O kancaka müyüzdü? Satıldı. Ketdi. 63'ke ketiptir bu. Yetke kedet. O 2 torpaq kimniki urgaçlar? Sizniki o'zi? Qancha? 65 dan.
O kara çağınız. Bu 90. Narkılarda sizlik o? Buna 3 var. 65 bu 90 değil. 90'a verelim değil. Oyaqa kire almadı okşatты. Porta. Bizler kardık var. Erkek moza olacak geldi. Ya şef kaç aylıklar bular? 5-6 aylıklar ha? Kançadan bağısı? 60. Var. Eko erkek. Eko urgaç. Var urgaç. Pazar ağlamı. Ulan erkek size kançadan? 55'ten. 55, 65. Buna. Şunday bağlar dostlar. Жақсы. Qancha baş var sizde? 3 baş. 3 baş. Dağı var mı yok muydu? 3 öyle ekan sizlar. Жақсы. Taqsirdan so'raychi. Taqsir qanchadan bular? Kuru geluvdan. Qancha oyliqlar? 5 oyliqlar. 5-6 aylık. Erkek urgaçlar? Erkekler. 50 mingden deydilar. Erkekler. Жақсы. Так, бұл жағаға өтейікші. Ассалаумағалейкум. Сіздерге қарайым? Қанша баш бұл жерде? 21 баш. Еркек торпақтар. Бұлардың жаштары қандай? 1-1,5. Бұлар қайдақтар ғой дейм, же байланып тұра ғой? Қайдақ. Бағасы қаншадан? 87 күрік. Тандамайға қаншадан бұл? Тандамайға сатпайсыз. Күрік сатылады. 87 миңден дейтін. Телефон номер қалтырасыз ба? Телефон номер жоқ, қалтырбайбыз дейді. Мұндай сатады екен. Содаңыз өрсін. Мұндай бағалар. Так, дальше кеттік. Өзі қанша бұл? 60. Ha? 60 mı? Kaç aylık bu? Erkek ekan. 3 aylık. Narkıçı geri var. 55. Narkısı 55 bu. 60. Simental geri var. Köke okşap eder. Onda olgan. Sizde kançadan var ki? 50'den. 50 minden. Kaç aylıklar? 5-6 aylıklar. Urgaç erkek? Burada erkek. Erkekler bunlar. 50 minden. Жақсы. Аяқта гери форттар бар ғой деймін. Қаншадан екен бұлар? 45'ten urgaçlar. 45'ten urgaçlar. Қанша айлық екен бұлар? 1,5 ай? 2,5 айлықтарына. Бұлар қаяқтан келді? Россиядан келген торпақтар екен. Гери форт. Порода. Так, şunday bağlar. Так, telefon номер kaldırasın. 0705 46 89. Bu arada erkekler var mı yok mu? Hazır jalan urgaçları. Jalan urgaçları ekan. Onысы da urgaçı mı? Erkek şunun şerifleri. Şunun şerifi ekan, erkek ekan bu. Tak. Assalamualaikum baka, qandaysiz? Yaxshisiz Tak, ular urg'ochi erkaklar. Erkek. Meniki emas. Ha, sizniki emas. Qanchadan ekan bu? Yeyishi yo'q. Mana. Yo'qda quruq turadi, savdo bo'lib o'tadi. Kimniki ekan bu? Mana. Uy baylab qo'yibdi. O erkek shu to'qoq. Qancha ekan? Assalomu alaykum. 70 ming. Bu qancha oylik chef? 6 oylik ha? Qaraysiz. Aka. Chef qanchadan bu muzovlar ham? 40'dan 3 oysu. 40 ming. 3 erkek torpaqlar. Mana muzovlar. Qancha oy bular? 1 oy, 2 oy. 2 oylik, 1 oylik. 2 oyliklar. Çöp, cem, Murat. Çöp, cem, jeydi ekan. Polniy parad. Yerifort qancha ekan? 55 ming. Erkek ekan ha? Et paatında olup 55 ming.
Так, monusu şüt erkek ekan. Assalomu alaykum taqsir. Qandaysiz? Bu qancha so'raysiz? 60 ming. 65 ming. Yok bakayım. Bakayım onu vereyim mi? Mana muzo. Tak, bizde shunday bog'lar do'stlar. Bu qancha ekan bu shvets? Sizlarga emasmi? Bilgi ishlar deydi. Shunday bog'lar. Videoni oyoqdaymiz.